Imamo jednu vrlo negativnu cifru i to je glavni, da kažem, rizik koji nas sada prati, a to je cifra koja se odnosi na nezaposlenost. Mi smo, za razliku od drugih zemalja, ušli u krizu sa jako visokom stopom nezaposlenosti. Ona je bila negde oko 14,5%. Ona se povećala za nekih 3% u periodu krize. Kod drugih zemalja su oni krenuli sa mnogo nižim ciframa, 4-5%, neki čak i 3%, ali i oni su imali povećanje, ali za nas to nije nikakva uteha. Ja lično mislim da je to jedan od najvećih tekućih problema. Taj problem je utoliko veći što se nezaposlenost još uvek, porast broja nezaposlenih se nije smanjio, jer postoji taj takozvani time lag ili vremenski pomak između krize i porasta nezaposlenosti, tako da je on, doduše, sada se smanjuje tempo, ali i dalje jeste prisutan, bar zaključno sa ciframa od pre jedno mesec dana.